aba bandize no kweturura umbantu baruko bamanyisa binji ebwasira sakeji ahi batandikira umunsi ice n'emyanya ijetorere n'ahandi ejene bageta kibaya sako ne jango yakwetura heza rungi kandi urusangwa hahihi Edward Muhumuza chairman body nagira ngo ahabo kugera ba member binji okurwo myanyeji babeno teganisibwa munonga ahabwa branch zabe zindi kubahari habwe cetembo c'abantu banyamutanga rere masha ashenyi katete shazire mu kwija kubasya yihe ubuhereza biguraho branch yitwaha nyamutanga Hamayirina Rubuto za Kisinje twine ba members binji bakorwa mu cekechi n'ubuhereza bwito bakukunda ukatwareba mu bategarisibo munonga ushaka mu ceke binde bituyetu Ogwana yongera kushoborera abantu ahabuhereza babaretire ahitajeri n'ubuhereza bwo kubika sente hamwe na no kweguza utire hona no gucumusa ukubika sente tuzibiko miringo mingi tubike zo muntu ko muntu tweta voluntary account tubike sente za joint aro account yo kwigurana mutahi wawe tubike sente za institutions amashomero amarwaro umuntu nariza kibaya sako ataho miliyoni imwe account tumwa bodensia manashashura buri wiki ubwo ari kutamo 2% interest rate buri kwezi tune moinde zo product bari kweta agricultural loan ejo ni tugihera ha 2% on reducing balance per month abantu abahinji bibo witu na munonga uturukorera batungukire habwe ejo product ne batwara bagura amasha bongera imyariro mu ntoke zabo abatura bona baherero mwanyogo basimire bayasako ahabo kubesya ho buhereza burungi sima abantu bakibaya turedero buhereza mukabusya hiri bantu mu mwebare tubendo bonabona nakavuyo ko mutawuni zajya muzo mutawuni tawuni hariyo n'abafere bingi mbeno mukama yatuyamba mwebare kutuyamba mukaturedera sakwa hihi twashemererwa habwakibaya development sako okwijo mucanga citu bazima twino kusima kwango munonga ahabo kubo museru yito mutube tutine musako yona twenkabacara twendorondaho kusevinga kasende kitu kechikazi tutahine konkapana ukibaya youth development sako yatusya hiho buhereza itajere rya nyamutanga ribigwireho rukateta Hamayirina wargaha camp petrol station aharguto risingero Kibaya Youth Development Sako ekataniko ho mwaka gw'2020 kandi wahati bine ba member bari kurengo mu 10 aho ibine mataji gabo ngakora noria omulti nyamutanga hamwe na kitagata main branch aha wa TV West in Susan Chelsea